wakora andu angi nginya ciana ni kurarira irararira wakimenya hau no thina wiho wakora kundu kungi murwaru ugikona mundu mugima urahuthira diaper ukamenya mundu ucio ni murwaru na muci ucio wina thina koguo turona tunyitane nigetha tuhote guteithiriria andu aitu a Ruiru ni tondu ni tuthiete wega tugakora andu aria mena disability uri mundu tarahota nginya kwigirira wheelchair tukahota guthi kumuhoera na turagiteithania na andu a wendi mwega. Esther Gathogo anatungata ta mũmbunge wa gĩcigo kĩa Ruiru na aretha gĩturwa gĩkĩ na tigiti wa Jubilee rungu rwa ngwatanĩro ya Azimio One Kenya. Ngĩribotera Inooro TV Getu Wangari Maria wa Mũigana. Kũngĩra kuma makirima arutwo 700 harĩa marathomaga kothi cia moko rungu rwa kĩgĩna gĩa gũkũria matũũra gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kiambaa ni mahubĩtwo thũmbĩ thutha wa kũrĩkia mathomo ma mĩeri 4. Kũhe andũ ethĩ matharaita ma kũhũrana na wagi wa mawĩra kiria ma arutwo 700 kuma Kiambaa marathomithagio kothi itiganĩte cia moko mahũrĩtwo njeki nĩ kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũũra kĩa NGCDF. Named to the respective diplomas and certificates and invite my authority and in that of the entire college give you power to read and do all that pertains to this diploma and certificates. Mũmbunge wa Kiambaa John Njuguna Wanjikũ akĩhingia kĩmwe gĩa kĩĩranĩro kĩrĩa erĩire andũ ethĩ gĩa kũmateithĩrĩria kwamũkĩra kothi cia moko na mbeca cia gũtirĩrĩra iroto ciao. Decided we will have to empower our youth to watoe kwa barabara, waende shule, wasome. They have some skills that they can use to make a living out of it, because that's what we call life and that's what we call the bottom up. Si ni ukweli? Wenye wamefunzwa mambo ya kupika, please exercise it. You don't have to have a very big hotel. You can start kulingana na mwalimu Miri Waithira kuma university-inĩ ya JKUAT andũ ethĩ marĩ na mĩeke ya gwĩthondekera mawĩra kumana na kothi iria mathomete. As I go out there with the mindset of seeking the job, go and create, and I charge you, go and create jobs outside there. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kiambaa kaunti-inĩ ya Kiambu njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Tutware kaunti-inĩ ya Marsabit kũrĩa komishoni ya ũiguithanio yanĩrĩire maciaro ma mĩhang'o ya kũrehe thayũ thĩinĩ wa kaunti ya Marsabit iria ĩkoretwo ĩgĩtongorio nĩ maabitha ayo. Maabitha a komishoni ĩno marauga mahũthĩrĩte kanya ka mũkana wa kũrũra ũtukũ uria wagathĩkirwo nĩ thirikari gũkinyĩra aikari na njĩra hũthũ na kũiguithia ndũrĩrĩ iria irang'ethanĩra bata wa kũiga thayũ. Julius Karaithi wa Mũnene nĩ aratarĩria. Makiaria na andĩki a mohoro thutha wa gĩikaro gĩa thikũ 2 na mũingĩ taũni-inĩ ya Marsabit, maabitha a komishoni ya ũiguano nĩ merahĩire thayũ ũrĩa ũcokereirie o kahora kaunti-inĩ ĩno marĩ na mwĩhoko wa atĩ mĩcemanio yao ya kũiguithania ndũrĩrĩ na ikundi iria irang'ethanĩra mwena ũyũ nĩ ũkweheria hahũ wa tharĩkĩra. So Marsabit is one of the places that we target as hotspot. We have released a list of hotspot areas katika nchi hii. Marsabit is one of the highest ranked in terms of being hotspot. Thutha wa aikari kurekereria mateta ma kuhingĩrĩrio nĩ maabitha a mbirarũ arĩa matũmĩtwo mwena ũcio gũkinyanĩria watho wa kwaga kuma nja rĩrĩa gwatumũka mbara, komishoni ĩno yũrĩtie aikari aya matige kũmũrĩkithia maitho mao kũrĩ marĩa mareko nĩ maabitha aya amu mekinyĩtie kuona muoroto wa gũtigĩrĩra atĩ gĩcigo gĩkĩ nĩ kĩagĩa thayũ. We believe and strongly believe that a homegrown solution is what will make us achieve our aim. You can bring the tanks, you can bring the guns, you can bring experts. It will not be as effective as a homegrown solution. Naona kwamba hii ni wakati mzuri ya kuleta jamii mbalimbali ambayo imekuwa ikisozana ili waweze kuja kuongea, kusemezana
na kuweza kuweka mzingi mpya ya mazungumzo na hatimaye iwe mzingi ambayo itatuletea amani ya kudumu. Gukoretwo na micemanio rerehete hamwe atongoria a ndini, athuri a itura na anyiti itemi uhoro-ini wigie kuhoreria ngaiha. Gibarua kiria commission ino rauga ni kiraciara matunda na okahoro horeru ni uracokereria Marsabit. We have the curfew and the operation ongoing, which has given us what the commander of the operation has called a fertile ground to work on. So we as peace actors have jumped into the issue quickly to take that advantage, that fertile ground, and work on it, and start the dialogue from that platform of calmness. Sisi ni wana Moyale 35 mara nyingi tulipata shida kama hii ya Marsabit. Moyale sub county 2013-2014 tulipata shida kubwa. Sisi wenyewe tulipigana, tulichomana, tuliuana, lakini baadaye tulijua hiyo ni hasara. Sisi wenyewe tulisungumiza, tulijadiliana, tulete amani. Commission ino yarire mufango wa kuhanda wabici yayo mwena uyu niguo gukinyaniria ndereti ya thayo no huthu gicigo-ini kiria gituire kigomeirwo ni mbara cia mahinda kwa mahinda. Kiwa na marafiki ambao tunawaita donors ama supporters, tunawaita partners siku hizi, na marafiki wengine ambao wanatutolea story ya vile walifaulu kuondoa machafuko ya conflict kutoka kwao. Sasa wakati huu tuna matumaini ya kwamba itawezekana. Aikari maugite ikinya ria mbiraru kuthira hinya tirio rikumahotithia kurehe thayo indi wa fatane kurehe hamwe menerera ng'ethanira na gutuma maiguane. Girifotera Inoro TV, jitago Julius Kareivi wa munene. Kogena kuo ikereka ria gatatu ria mutaratara wa kazi mtaani ligithina mbere na kuruguri icigo-ini itiganite cia bururi ne kumurite ngaiha gicigo-ini gia Kuresoi ya rugongo thiini wa kaunti ya Nakuru. Thutha wa andu ethĩ kwiyumiria magiteta kana makiuga ati ni kuri na muthutukanio hari mihango ya woyani. Kuringana nao maritwa maria mandikithitio niguo kuguneka timo marahuthirirwo hindi ya kuheana mawira, undu uria ucungiririe na bana ni andu ethĩ yurwo ni mweke wa mawira maya. Mwena wa Marsabit gicigo-ini gia Kuresoi ya rugongo andu ethi mokite hamwe na kururungana nginyagia wabici-ini ya munini wa commissioner wa mwena ucio kumana na kiria marauga ni muthutukanio hindi ya mihango ya uheani wa mawira maikereka ria gatatu ria kazi mtaani. Phase 3 imeanza kuingia ukora, imeingia ndani. Chief anataka kufix watu wake venye yeye anataka. Vijana ukiuliza DCC anasema ile watu walikuwa malea mbele wakue hao wako, alafu wenye wako walienda maybe walipata kazi waliplace na watu wengine, lakini hayo chief hataki kusikia. Yeye anataka atoe watu wote. Majina yote ambayo yalikuwa kwa zile list ambazo DCC alisema zifuatwe, hakuna jina hata moja ambalo liko hapo. Majina ni mengine mapya. Ndio maana tunashangaa sisi nandi tulikuwa tukifanya kazi wakati ule, mbona majina yetu hayako kwa listi ambayo anasema itumike kufanya kazi. Kuringana nao, amwe ao ni mararutite wira kwa ihinda ria thiku igiri, indi maracoka kwirwo ati maritwa ni macenjio na koguo gutire marihi maramukirire, undu urio matigite na ciuria nyingi cia kiria kingicungiriria maritwa mau macenjio tuku. Sisi wote tumekasirishwa kwa sababu locations zingine zenye tulikuwa pamoja nao wameanza kazi, sisi tujaanza. Siku ya juzi tukaitwa hapa, DCC akasema wale wenye walikuwa kwa awali waanze kazi jana, siku ya jana, alafu wengine wataongezewa. Lakini mtu mmoja chief hapa anaandika watu, anawatumia ma message usiku, alafu yani anapinga vile yenye kulienda. Siku ya jana tulikuja hapa na juzi tukafanya kazi na akapiga picha na hatujui mahali ambapo walituma hizo picha. Kufika leo list tena ni nyingine, watu ni wengine wageni, na tunashangaa tulifanya kazi jana
na juzi, mbona listi ibadilike leo tena? Riu marenda thirikari mateithĩrĩrie niguo mĩhang'ano ndĩgakorwo na mũthutũkanio niguo gũtigĩra andũ arĩa meyandĩkithĩtie hau kabere nĩo magũkorwo makĩgunĩka. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Ndinadomereri njega ya property ino iretwo the Great Oasis Nanyuki. Turauga bigger is better. Ati no ugure mundu nene taika ithano ithu tuhana Optiven ni tura develop mukawa munene muno wa family uria tureta GMC Entertainment Center. Urigaine na fara iria irekiruramia Nanyuki Rumuruti na mugunda munene tutigeirie community uretwo community grounds, twina area ya borithi, twina provision ya playground ya ciana citu. Tuhorere thimu otha icigo ku Optiven 0790 300 300. Today we're on Happy Kenya Clean Toilet Mission. And we're visiting Mama Zawadi live in Nairobi. Come with me. Selena! Mama Zawadi, how do you keep your toilets clean? I use normal detergent and bleach for washing. The detergent and bleach cleanless can leave behind yellowness, rust, and germs. Harpic's 10 times better cleaning compared to regular detergents and bleach. And kills 99.9% illness-causing germs in your toilet, including the COVID-19 virus. Wow, Selena! Nimeamini sasa! Really? Yes! Now that she's part of the mission, the next house is yours. Kuma Juja Town go via Juja Farm. Towni inakula rate nene muno Kenya. No deke idano tu. Fara de nyorokie fiu. Sema maendeleo. Kabuni ya Jinland Makorehere Summer Green Estate. Brought us here 40 by 90. Special offer day 685,000 shillings only. Yes, 685,000 shillings only. The Tojara Jinland Marugurete Mafago out of the Riado Wakabishiao. Makakuhe financial. Ukanegere yo gobe hura buroti kana gwaka haria urire haka kuma 15,000 o mweri. Horera Jinland Omothi 0724 252828. Wegere na buroti kana mushie waku today. Thĩinĩ wa watho ũyũ turaiga wa 2013 wa matrimonial property ni ogwetete wega muno indo iria mundu oka nacio kihiko-ini cikoragwo cia mundu ucio. Ilara, part of every familia, vile tunaipenda. Itacokereria tugutware kuria kaunti-ini ya Vihiga. Mwiri wa mutumia omwe ni uthikuritio kurumirira ngucanio cia mugunda itura-ini ria Chavakali gicigo-ini kia ubunge gia Sabatia thiini wa kaunti ya Vihiga. Mwiri wa Jedi Mjide uria wathikirwo mieri 3 mihituku uthikuritio thutha wa igoti ria Vihiga kuheana rutha kurumirira cira wahandirwo igoti-ini ni ciana cia mwari wa nyina ikiregana nake guthikwo mugunda-ini wacio. Ngari Maria wa Muigana ni aratarĩria. Nĩ gĩcanjama kĩrĩa kĩragucĩrĩirie mũingĩ kwĩrorera mwĩrĩ wa mũtumia ũmwe ũrĩa wakuire na agĩthikwo mĩeri 2 mĩhĩtũku ũgĩthikũrio itũra rĩa Chavakali Sabatia kaunti-inĩ ya Vihiga. Mĩhang'o ĩno ĩtabanĩtio rungu rwa ũgitĩri mũnene wa maabitha a borithi kũrũmĩrĩra itua rĩa igoti rĩa Vihiga thutha wa gũthikĩrĩria mĩena yerĩ na gũtua mũtumia ũyũ ndabatie gũthikwo mũgũnda-inĩ ũyũ. Na hii shamba ni ya familia. Shamba ilikuwa ya babu wetu ambaye ni Moses Musa na Siari.
Katoka kwa Moses Musa na Siari kaenda kwa Peter Umwami. Peter Umwami ni baba yetu. Kutoka kwa Peter Umwami akapaya shamba ndugu yetu mwenye anaitwa Raymond Umwami. Kuringana na Minslet Kevogo, mugondo uyu ni wa muru wa nyina Raymond Omwami uria agaire kuma kuri ithe na ngucanio yubite thutha wa tatawe uria ni mwari wa nyina na mami wao guthikwo guku kia hinya ni ciana ciake ona thengia wa gukorwo mari na mugunda wao kuria mangira muthikire. Wenye wanakaa hapa ni familia ya kina mama, dada ya mama. Mimi nilikuwa mdogo na lakini nilisikia mama na baba waniambia wakuje watulie hapa kidogo kama hawana mahali pa kwenda. Wakitafuta mahali pa kwenda waende. Ilikuwa vijana watatu wengine wameenda. Hata huyu mwenye amezika mama yake hapa tayari akona shamba yake. Augete aciari ao nigukua makwite tatawe na makimwitikiria guikara guku kuona ndari na uikaro ende ciana cia tatawe irageria kumakungia wara na gutafania mathiko mugunda-ini umugaru na wendi wao. Walikuwa wameambiwa wasizike hapo, lakini tunaona hata kwenye amezikwa ile kaburi liko na ilikuwa kitu kama emergency, wazike haraka, yani isiwe wasipatikane, kwa sababu onyo walikuwa shapewa msizike hapa jioni, kwanza tusikizane tujue itakuwa namna gani. Hii maiti sasa imechukua karibu miezi 3. Lakini hii shamba kesi shako wako kadhaa. Sio kesi ya kwanza, hii ni kesi ya 3. Riu mwiri wa mutumia uyu ni ucoketio mosare-ini guku family yake igikinyiriria ndiri mahitia irekite kumuthika mugunda-ini uyu uria ikarite kwa makiria ma miaka 40 na etitirithitie ni igai riayo guku makiuga kihoto gitina rumirirwo. Ngiribotera Inoro TV, Getu Wangari Maria wa Muigana. Mashukuru matiganete ma sekondarĩ na nginya ma mũthingi nĩ manyitĩte itemi mahenya-inĩ ma Matahatran ma mwaka ũyũ tũrĩ wa 2022 itemi-inĩ rĩa gũteithĩrĩria arĩa makoragwo na mĩrimũ ya ngoro.